Pak, sabanai Karajo Abak itu apa, Pak? Karajo Abak tuh kalau bahasa Inggrisnya arsitektur, nah. Kalau bahasa kampungnya, Tukang, tukang apa? tukang olah, Tukang apa? olah karandia, Karam dia apa? karandia sompong. Pak, Ah, ama Ipa tuh Pak Awan ke Pak? ama Ipa tuh bantu pondasi nak bulet lonjong. Bulik lonjong ke teluh tuh Pak? Iya, taluh, Teluh apa? taluh itiak, Isi apa? itiak sarati, Sarati apa? sarati rati nah. Pernah Ipah tali itiak? Enggak. Cuma gue baca Ipah kata ayah tali itiak Ipah nak muah. Kalau kita ngajak tuh banyak wajo tuh Pak. Iya, buayo banyak. Buayo tuh makan itiak. Iya Ipah, buaya makan itiak. Hah? Pernah Pak lihat buaya makan itiak? Enggak. Nggak pernah dah. Enggak. Kalau itiak makan buaya, amoy Ipah, abak aja. Enggak. Ba tu, Takut ba kau tapi Ipah. ada hantu. Itiak buaya, au buang na jantung. Barang nilai pas sekolah. Satu. Satu nilai pasnya. Abak cuma jalan sama ibu sehari. Itu satu Ipah lagi nya. Pak tu, kecil aku guru tu. Ibu, apa abak wak je majian sama ibu. Abang ayah buat majian satu kawan. Kecil usuk deh. Jadi deh. Bak kok satu Ipah lagi ya? Tahu bro. Bak nak tahu? Mak tahu. Tanyalah ke guru tu. Bak kok satu Ipah lagi ya? Bak kok satu Ipah buat dia bok. Yo lah pakai cah ibu tanyangannya. Anu yang aja. Yo. Nah, boleh abak ini. Ya. Serius? Ya. Iya mana? Yo mana? Kalau Ipah ni mak mode mak. Kami Kame. Tuh, anca anca, mani. mani, anca, kame, mani. Itu apa rambutan? Itu aja. Ama Ipah. Ah, kalau Ipah punya mak baru, Ipah Mio punya dia bara. Satu. Ini banyak ale. Kurang 298 nanti. Ya. Satu yang banyak mana kecil Ipah tiap mak Ipah. Ya. Coba acaranya. Kurang 2. Sebanyak itu aja. Ya. Ada cara tu Iyalah, pokoknya abak boleh bini kan? Ah, dah. Dah, makan nak pulang dulu lah. Nak, kok kalalok-lalok lah nak. Sudahlah, jangan kau pikirkan. Yang telah terjadi, ya terjadilah. Dan panjang kita wak cari amak baru ya nak yo. Jangan bersadih je nak. Yo nak. Wak cari amak. Oke, para pendengar radio dimanapun kau, khusus lagu untuk Nidar yang sedang aman ungki-ungki kuaci pindu kui masam. Dah lai buliah nak abah babini baru. Dah lai buliah nak anak ba amak baru. Wak cari nan segeh nan kame nan santiang nan talok main ke tabuang gas 2 kilo. Wak cari pulo nan kue malot yang mancor main ke simin 3 kawang. Abak malarah aja. Abak mencari bini, temen cari tukang. Abak kapan ke? Yo mencari bini. Yo tuh bantu mencari tukang. Abak bantu Yo mencari bini nan tukang satu bisa satu nak. Kok bocor lot yang dipelok aneh. Kok kurang tumbok ditumbok itu nan amak ke dicari nak. Abak tapi
hati abak lah pokok awak bapak. Yo yang para lupa nanyo sayangkan nak. Ini terang ada nak tuh. Iya pak. Pak, Apa nak? tak hati pak. Ih lo dia. Tapi mencari amak. Kalau mencari amak tuh ada modal. Iya pak, kalau mencari amak tuh lanjawa pak. Pandang lah nak. Pokoknya kita cari amak ya. Ade pak. Lah berlaku lah pak lihat model tadi. Nak, tanang lana, lanjoana, indah kakurang. Batu pak. Tandangan lah. Nah, sabayona, wak cari amak baru. Kini kan hari Sabtu, hari Sinayan, abak bajanji dape. Amak baru kondak Sinayan silasa bagai rabaa paliang lambe wakatunya. Bagi kirona. Ade pak, pokoknya hari Senin awak sekolah upacara bendera, hari Selasa tuh olahraga, hari Rabu tuh PPKN pak. Nggak ada hubungannya mencari amak dona. Aduh lah pak. Di mado aja. Aduh-aduhnya dah. Adih nak. Nak kalau lo jangan lupa panggang berangi nak dan rumah dipanggang nak. Abak payo. Iya pak. Nak lalok lah nak. Jago juo. Iya pak, dah dah. Nak tanang tu nak. Kan abah Allah bajanji. Wak cari mode nantakah abak kecean kah anak tadi. Kondak dapet pokok wak cari sampai dapet sabama nanti. Iya pak. Kau lah lalok salon kau. Lalok anak abak. Lalok tu nak. Tangan abak jangan ditumbuh ariangan. Beko lari amak baru tadi. Bak aku abak pun tumbuh ariang kau. Apa lah pak? Lah. Pokok amak baru. Ndak dapet amak baru, bini baru. Ndak dapet bini baru, pokok baru. Ya nak ya. Lah cegak abak pak. Lah dah sakit dah. Kan? Lah cegak.